Ya Senior TV rero tukaba twongeye kubasuhuza abakomeje kudukurikirana hirya no hino ku isi, tukaba dukomeje kubagezaho amwe makuru y'imikino agiye atandukanye, ndetse tuzagerageza no kuzajya tubabwira andi makuru agiye atandukanye mu gihe amashampiyona arimo aganaho agera mu ntangiriro, kuko muri uku kwezi kwa munani nibwo no hirya no hino ku isi mu bihugu by'i Burayi cyane cyane amashampiyona azaba atangira. Amakipe rero akomeje gukomeza gukora imyitozo cyangwa se ama pre-season mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse bakina n'imikino myinshi ya gishuti n'amakipe agiye atandukanye. Rero murabizi ko muri iki cyumweru Emirates Cup rero kikaba ari igikombe gitegurwa n'ikipe ya Arsenal, aho buri mwaka itumira amakipe agiye atandukanye. Arsenal rero ikaba ikubutse mu myitozo ku mugabane wa Aziya, aho bakinnye n'ikipe ya Newcastle, AC Milan ndetse n'ikipe ya Tottenham. Ikaba yarabashije gutsinda imikino ibiri, umukino wa AC Milan ndetse n'umukino yatsinzemo ikipe ya Newcastle, ikaza gutsindwa n'ikipe ya Tottenham mu mukino wari wabereye mu gihugu cya Hong Kong, naho iriya mikino yindi yo ikaba yarabereye muri Singapore. Arsenal rero iraza kubira imbere y'abafana bayo, bakaba baratumiye ikipe ya Atletico Bilbao ndetse Atletico Club Bilbao mu mikino itandukanye bazakina. Hanyuma umukino wa Atletico Club Bilbao kazaba uteganyije kuzaba ikintu umuntu yavuga rero kuri ino mikino ni uko iki gikombe Arsenal yatangiye kugitegura kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007. Murumva ko hashize imyaka hafi igeze kuri 18. Ni irushanwa rero riba mbere yuko shampiyona itangira, aho bibara nk'imikino ya gishuti kuko ni makipe aba yaratumiwe cyane mu makipe mu bihugu bigiye bitandukanye. Akaza rero akakina n'ikipe ya Arsenal, ndetse hakaza kuboneka n'amanota, hakaza kuboneka n'ikipe itwara igikombe. Muri izo nshuro zose rero bamaze kuba, nababwira ko ikipe ya Arsenal igifite inshuro nyinshi, imaze kugekana inshuro 8, ndetse kikaba nacyo cyaragiye gitumirwamo amakipe menshi agiye atandukanye. Ikintu nababwiye myeshe kuri iyi mikino ya Emirates Cup nuko kuva yatangira gukinwa mu mwaka wa 2007, igihe itabashije kuba hari mu mwaka wa 2012, kuko icyo gihe harimo imikino ya London Olympics yaberaga mu mujyi wa London. Rero byabaye ngombwa ko iyo mikino isubikwa. Indi myaka iki gikombe kitabaye hari mu mwaka wa 2016 ndetse no mu mwaka wa 2018. Icyo gihe harimo hubakwa stade, harimo ibyo barimo bagenda bakora kuri la stade, bikaba byaratumye icyo gihe rero icyo gikombe kidakinwa. Ikindi gihe iki gikombe kitabaye hari mu mwaka wa 2020-2021. Murabyibuka ko isi yari yugarijwe n'icyorezo cya COVID, nabwo icyo gihe ntabwo iki gikombe cyakinwe. Emirates Cup rero dukomeza, nabamenyesha yuko ni imikino ibera kuri stade ya Arsenal cyangwa itumirwa n'ikipe ya Arsenal. Iki gikombe kikaba cyaratswitwa rero Emirates Cup bitewe nuko nuriya muterankunga wa Arsenal uriya yambara ku myenda yayo. Kuva icyo gihe batangira gukora, nabwo batangira kwimukira kuri iriya stade ya Emirates Stadium, nibwo imikino yatangiye kuba. Murabyibuka ko igihe cyose bagiye bakinira hariya bagiye batumiza amakipe menshi agiye atandukanye nk'uko twari twabimenyeshe mbere. Ikintu navuga kuri iyi mikino ni uko akenshi igira amategeko agiye atandukanye. Ikipe yatsinze indi igira amanota 3, hanyuma na buri gitego cyagiye cyinjira nacyo bakabaraho inota. Byagiye biba rero mu mikino myinshi igiye itandukanye. Namenyesha ko iki gikombe kuva cyatangira gukinwa kimaze kwegukanwa na Arsenal ngo nabibwiye inshuro 8, hari mu 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2022, ndetse iki gikombe kigize gutwarwa n'andi makipe nayo agiye atandukanye, kuko nk'ikipe ya Hamburg yo mu gihugu cy'Ubudage yize kugitwara mu 2008. Hanyuma ikipe New York Red Bulls yari yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2011, niyo yaje kwegukana iki gikombe. Murabika ko icyo gihe yari inayobowe na kapiteni wayo wigize gukina ikipe ya Arsenal, Thierry yarari muri ya kipe icyo gihe, niwe waje kwegukana icyo gikombe mu 2011. Hanyuma mu mwaka wa 2013 cyegukana n'ikipe ya Galatasaray yo muri Turkiya. Mu mwaka wa 2014 cyaje kwegukana n'ikipe ya Valencia yo muri Espagne. Hanyuma mu mwaka wa 2019 kikaba cyaje kwegukanwa n'ikipe ya Olympique Lyon. Nk'uko bigaragara iki gikombe cya Emirates Cup ntago gitumirwa mu makipe y'u Burayi gusa, kuko twabonye ko hari umwaka bigize gutumira ikipe ya Boca Juniors, murabizi rero ko ari muri Amerika y'Amajyepfo, ikaba yarigize gutumirwa.
Iki gikombe inshuro yose kimaze gukinirwa kuva tubonye ko ari igikombe kimaze gukura rwose, kimaze igihe kuko cyatangiye gukinirwa mu mwaka wa 2007, kikaba kimeze hafi imyaka irenga 18. Amakipe rero amaze kucyitabira agiye atandukanye, twavuga nka Arsenal gifite inshuro 8, ari ikipe ya Lyon igifite rimwe, Valencia yo muri Espagne igifite rimwe, Galatasaray yo muri Turkiya igifite rimwe, Hamburg yo mu Budage igifite rimwe, New York Red Bulls igifite rimwe. Hanyuma ni makipe yagiye atumirwa ariko atarabashije gutwara iki gikombe, harimo ikipe ya Paris Saint-Germain yo muri Ufaransa, hakabamo Sevilla yo muri Espagne, hakaba Real Madrid, hakaba Villarreal, hakaba Atletico Madrid, hakaba Celtic yo muri Scotland, hakaba Wolfsburg yo mu Budage, Benfica, hakaba Boca Juniors, Internazionale de Roma cyangwa Juventus, Milan na Napoli zo mu Butaliyani nazo zaje gutumirwa ariko nazo ntago zabashije gutwara iki gikombe. Ni igikombe rero kigiye gukinirwa kuri iyi nshuro nanone n'ikipe ya Atletico Club Bilbao yo muri Espagne agiye kuzakina muri iyi weekend, hanyuma hakazaboneka ikipe iza gukana igikombe ku itariki 9 azaba ari kuwa gatandatu, nibwo ikipe ya Atletico Club Bilbao izaba irimo ikina. Akaba rero ari yo makuru twe twabateguye kuri Neon TV ku bijyanye n'imikino ya Emirates Cup iteganyijwe. Mbibutsa ko ikipe ya Atletico Club Bilbao iherutse gukina n'ikipe ya Liverpool ikaba yaratsinze ibitego 3-2. Urumva nayo ko yamaze kugera hano mu gihugu cy'Ubwongereza ari ikomeje kugenda ikora imyitozo mu gihe nabo bitegura kuzajya gukina shampiyona yo mu gihugu cya Espagne.